si kita buka lasi litum dah Lumding route AKS labang so movement struggle AKS Lapen de autonomous state apan wangke compromise with labang so bangke PML Lumding route AKS tumsi chedang hai Lapen de latum han mede ni litum han ke jalan thabu blo jakas tumman ke private tok chance long ni litum han jalan thap na jo latum man batai kalau bangsa kita asam long kalian menjengol asam long kado we honggotok kado we social organization demanda student organization demanda protest lo sita government apa sini ya asu demanda menesu hai asu demanda menesu hat aksa demanda menesu ha umur demanda menesu sita okil gogoy bhai tu menesu le sita me disil tu manja pon pugusli nili jing tepon lo dasi in charge ake hai Sumit timu matum pen la pen da kese abitisar lai chaning leng la pen kya ko ada senior lo party leader da CPM la party leader tu mena coaching wai jing hai jing sai tu si uthot pin ya bangke join extended da tu karbi choli aso sai ha si ni dolo la pen aso karbi choli aso sai he malong pe do pen bangke pini edisi ad hoc committee ason kasemar do koklo thema kese president banke constitution ahead binaglo lapen ke kese president jongsi adak pen release and po protangte ila dakwa constitution ng banke si ke choklim kare son se plan kaplo aso joine pen pinia banke adak ad hoc committee semarlo lapen aso ad hoc committee banke up to conference an ki pe ponje phana banke ake hai Thomson Rongpi ni ko chati karbi lo chorya song lo khom Chunbang apansi pinya ko pek kon thulo lapen ke ako karbi lo chorya song lo ad hoc committee a khom Chunbang apan ke ako thot Sumit timu ga phan bang si to ba ve ke chedon pen si alang len phan ke jong lo lapen to ga ve bang ke asitis la so tek si dopo lapen la bang ke isi ad hoc committee lo up to conference ada bangke alang tunda se lead ponpo lapen conference long mel se ako full fledged abudi bangke do to pen puthot karbia khaya lo ke se tum kache boloma kache song dunji aphat ala pen ke khaya ke na long tin karja dunji aphat bangke la so committee bese de ponpo lapen pini dili lalo tum media apirang ke hoi pen karbia long rada phan ile jasemet churoing tu ga theke nili suri nila crazy ni kan pen karbi lo chorya sobolom tudun lo nili tek share la pugali bonsame arna makang hon la pen ke rara to nili phan ke tame nang ka rap do the hirjime nang pe den tana jok sin ni kitam tang pe danga na por bangke ni ga chukong do an pen ni karbia khaya phan karbi lo chorya sobban ni klem don nonglo asi pini amang kinili chipdi asolo asapso ning kiduk tame dolo theke la isi a family is pini ni kaning je bang ga han on ni karbi lo charge so malo claim dun una hot ban ne bang phu bang phia phan ni ani ka po elak na poson ta ni a hot pen do karbi khai a farma ni kar jump pon that la poson hot ta ni chalak kha pon lo stamela ke ji ka Charlie ang deng na ko si dini ka ke masi chok pet budri ma thak kon tabe rat do bini phan dia pon ko si bini ni the pon lo na pet bini pen ni ko utot ke kam ki bi jo pon thu po pena na tu bangke ke se pen ke chio lo pulo tang te lage pulo ba election thu du po tang ha BJP long du po tang ho ba ka pre kalam rata long pa je thang lo si tame ahok ta ba ka dang pe ahok kle ta hai ke se long ke ka ar jo leke claim ji pa ni ke sikla pogale asi ni ka pre ka sai te ni claim ko dai tame kar dia khai long bang ke bang julang por hut tame rat kang hondo arna ba kang hondo ko dang de ni ar jap tip ji pose la ka to peran ke ai long pa te ni te tan ko lo si de putot ni ke se claim lo hut ba ne pha dong se ling ke oi lak ko dang te
dak pelangan business menatum na medoji pentuni ke dum ke se ekle malong na ke dum ke voluntary organization pasi tangka ka chohang masip tu tum na bang so ke se bang ke ka so malong tin na ke pangdang tu son se ekle bon bon na se komani pan ke tangka ka chohang ben na ni ki ko elak na to khok ta hai komani pan mang ke ni tum ke rap don thek da pat ni ke ko elak na to ta hai na si ala bang ke el pan dia pon bu pasi ning thelo na pen ke bang jona ma por ho khai belum akhirnya kalau masih internet berjam alam pan masih di kantor mereka biar khai lo nasi akhirnya kalau long bangke ni kita ready lo datang bangke si kesi lo buat kali akap le kasong lo masam kalau biar khai apa nak kenang potong te ada bangke ni arjap dah coba lah tapi ni eksekutif bangke itu 9 ta participants na tumatino kasi itu declare kono la sorting pen pini executive committee pini executive tha pini extended la so mai ke pini do kono la so extended amai long kasi pini Arpu Kimi abangke tum Chebak kono ate niltum abarim Maiphu abangke alang election thur popular la pini auspicious nitune hin benda bidon lo Lapen Arpu Kimi abangke non Christian Arpu Kimi bangke ni fancy nang pet kono Lapen laso Arpu abangke nili ning platsa pen deng kono pen nili karbiang lo arar phan nili than kongtong bangke laso karbi lo charlia song pini central committee of president ke phanang pilo Lapen niltum central district branch ha unit anta niltum ning sibet ke dei phansi nili tum bori ponlo Lapen niltum ning si do pon po pune ning ke thedo pen lagi ning si do puke pini ka klang daklo laso extended ke pha long ke kadu ga district tin ben a unit tin a branch tin ben da pini ke laso tin long na jito lo pen nili pini laso extended pen pini laso daito ni phane pilo laso daito along ne karbia long ri long pat ke rai karbia hemprek ke hang autonomous state hala so long ajab thidi ko sini nang thino than kono ke niltum Sumit timung alang office secretary apang office secretary lo non bangke alang kansi Chunbang itu dar extended long kansi by kono